Poštovani gledalci Adox TV kanala, ja se nalazim kod najjačeg čovjeka u Bosni. Znači, čovjeka koji je 2019. i nadalje spasio Bosnu i Hercegovinu od korone, mjera korone i svega onoga što je se tijelo našoj državi nametnut, lockdowni, zatvori i sve ostalo. Ja se nalazim u kabinetu ili uredu advokata Minesa Janovića, čovjeka koji je meni pomogao kada su bili oni protesti 2014. godine. I čovjeka koji je tada besplatno, bez jedne marke, branio mnoge ljude, ne samo mene. Po meni čovjeka kojem ja dugujem svoju slobodu tad i zbog kojeg sam ja ovo što danas jesam, gdje sam, šta radim i sve ostalo. Kada uđete u advokatsku kancelariju Minesa Janovića, prvo sretnite ovog jednog lijepog gospodina tu, punog papira, zauzetog, non stop čovjek nešto radi, obavljaju slučajeve, a danas je za njih veliki dan, danas su i oni dobili jedan veliki slučaj protiv kriminala, korupcije i svega ostalog, a tu je zvijezda današnjeg dana, gospodin koji je Bosnu i Hercegovinu spasio mjera korone, svega onoga što je se dešavalo tada i onoga što su htjeli da nam nametnu ovi iz Evrope i Brisela. Mene se hvala što sam me primio danas kod sebe u kancelariju, makar malo da popričam o nečemu i za moj YouTube kanal od 12.500 pratilaca, a mnogi od njih pitaju često za tebe. Kratko, jedna izjava, danas je dobar dan za tebe, dobio si jedan dobar slučaj, pobjedio si. Jedan pozdrav, eto, nešto kratko za... Kratko, prvo ćete kritikovati. Mene. Kaže, zvijezda odbranio Bosnu i Hercegovinu. A mi odbranili cijeli svijet. Pa dobro, jeste. Blizu. Ja, Bosna i Hercegovina, cijeli svijet. Taman jeste Bosna u svijetu. I prva je bila u svijetu koja je dobila i odluku Ustavnog suda po mojim apelacijama u vrijeme anti-covid terora, kada su svi političari na vlasti bukvalno pobudavili, imali namjeru, slučajno ili namjerno, sasvim nebitno, da unište svoje građane. Svi do jednog. Iz Bosne je krenuo otpor. Isto kao onaj 2014. kad je krenuo. Pa slično nešto, samo što je tad ostalo tu gdje jeste, građani su dali vlast opet onim istim, ali problem što je u cijelom svijetu isto kao tada 14. pa kad su bili izbori, nakon toga vlast dobili oni koji su to i radili građanima, koji su dobili u poziciju da moraju izaći na cestu da se bore za egzistenciju. Isto nakon anti-covid terora, vlast su opet dobili oni koji su provodili anti-covid teror. Gospodine Janović, vi ste od tada do danas postali doktor pravnih nauka. Umeđu vremenu magistar, naravno. Magistar, doktor. Kad sam završio, doktorirao sam na reforme pravosuđa, ukazivao sam na sve ono što je potrebno da se promijeni pravosuđe u Bosni i Hercegovine, uključujući i postupke pred Europskim sudom za ljudska prava, koji je postao institucija za pravne manipulacije u smislu da rade samo kako će odbiti aplikacije, tako se zove ta ne apelacija, nego aplikacija, dakle predstavka koja im se dostavlja. Kod njih, da bi dobili presudu, možete dobiti samo pred Europskim sudom za ljudska prava. Samo ako niste mogli pristupiti sudu. A ako ste išli pred sud i traže da se utvrdi da je ovo nekakav miš, a sud presudi, to je lokomotiva i onda dokažete da sud nije sudio uopšte po onome što je bilo predmet sudskog postupka, Europski sud za ljudska prava kaže nije to bitno, imali ste pravo na suđenje. Tako da je evidentno da ono što radimo ovdje u Bosni, radimo na način da pokušavamo imati svijest svih u cijelom svijetu, da razmišljaju, analiziraju, procjenjuju i na osnovu toga donose odluke i ne vjeruju političkim liderima koji su ih ostavili. Idu izbori, Minesi. Izbori neću izborima. Ne, ni pošto ne govorimo o izborima. Još jedno pitanje za kraj. Ne daju progovoriti o izborima pred izbore. Dobro, još jedno pitanje za kraj, da te puno ne zadržavam. Od 2014. godine do danas, da li sam ja imao ikakve sudske procese u Bosni, bio osuđivan ili gonjen za terorizam i bilo šta tako, i da li se i protiv mene vodio slučaj bilo kakav na sudu?
ono što ja znam, nije. Ono što je bilo 2014. kada si bio uhapšen i kada sam to odmah oslobodio, nije procesuiran jer nisi uradio ništa što je protuzakonito. Faktički ti si samo ispred građana, u ime građana, pokrenuo postupak koji je rezultirao, eskalirao time da vlast nije htjela da razgovara sa građanima i dobila odgovor. Dakle, nije tvoja namjera bilo da ti organizuješ bilo šta, nego spontano izlazak na cestu, s tobom su izašli drugi ljudi. Nije bilo osnova za krivično procesuiranje i evo do danas toga nema, a ni od danas neće biti, zato što je taj postupak već ad acta i ne može se više ni raspravljati o njemu. Mirnese, hvala ti za odvojenih par minuta za moj YouTube kanal. Biće ovo nekad večeras editovano, snimljeno. Poštovani gledaoci Adox TV kanala, kome treba pravna pomoć, a nalazi se u Bosni i Hercegovini, imate problem sa sistemom, sa društvom, sa komšijom, a možda vas i žena hoće da pokrade i nešto tako, dođete u zgradu Barok, u advokatski ured Mirnesa Janovića i onda tu obratite se gospodinu Janoviću sa vašim problemom, a on će vam dalje dati instrukcije ako on ne može da vam pomogne gdje i šta, kako da se obratite. I nadam se da ovaj kratki video koji ste danas vidjeli govori mnogo toga. Govori da u našoj državi postoje ljudi koji su spremni stati na bedem odbrane ove države kada je ona ugrožena od strane vanjskih i unutarnjih sila. A mene se to bio od ratnih dana pa do danas. I taj čovjek samo ide, gazi naprijed, pomaže ljudima i zato ga čitava Tuzla voli, cijeni i poštuje. Još jednom veliki pozdrav od Adoxa i vidimo se u narednom videozapisu.